Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat lang bat kepertai barok kawai. Ketenat kekot kekiak jong ke Sorkar Meghalaya haka arpu kendai terik ubnai nailur arajar arpuai. Kalarakhi ya ke World Heart Day na ke sengi kerpang ban sumar ya ke jingpang kelong senam. Namar ke jingwan lin shop jong ke kelam jingpang COVID-19. Ketenat kekot kekiak haka ni ke kenti. Kan penlong ya ke jing rakhi da ke baai ya ke jing pensyai pajba. Kenang baki beriu ki badan ya ke jingpang beper haka met kinduk la ban sumar ya lade. Katkum gajinya tu jong Dr. Nongbri ubadai join DHS MCH NFW ubadai ru State Nodal Officer NPC DCS National Health Mission Meghalaya. Tang hagi ni gisan benai kata nado ubnai yayong arajar arpuai, hado ubnai nailar arajar arpuai, kidan hado South Spa arpu sangut kibreu, kibayap na kajingpang heart disease, hagi ni gajela Meghalaya. Kumta nagaliang jong u ula kentu yiki nongpang bakimday ban sukun tang halade habaki don yiki jingpang haka met kapat henrai ki day ban lech shiki jaka ai jing sumar namar baka sorkar kalapan biang yiki jing sumar ka bapaka ha ki PHC ki CHC bad haki hospital ki bala pet bad ki bala penyait deka sorkar. Kani kasni ni celebrate tang kasni ko long ba kani kasni ka ba ki brio ki besitom bayo iki jeng panghat lani ki ang bakia cardiovascular disease ndai tang panghat ndai ki dan ki condition ki ba penpang yo hat lu mat kawai ni kita kalong ba ni kwa kini ki beri jong ni khamtam ki badan sepo nong kendong ndai tang kaposot senong kendong lu bakin tip ki ai ka service ba nagaliang jong ka government ki a ka health department ki a ki beri spon kendong. Padahal ni kesni nak bakadai ka team la ni ka team ba ki ang kata ka seibu mo man ko por dan gano important di dan ka team ni ka jing keren ka balang ka ba kamat ban ni keren ki ang hang ni ki tho dak tin pareng ki ang use heart to connect ka bamut mangan penon kam ya ka klong senang man connect ya kata ka jing dai ya kata ka jing it na iwis ban nakaliang jong ka Government of India sugan ni program NPC DCS ni use ya kan ni ka term but yung use heart to connect kumno ban connect ko mangilap menta kadang ka crisis baki brio ki im ki healthcare crisis we all baro ki brio ki lap kidan baki myo ban wan sakmat man check up sa hospital ni sinisa na mablay buon brio ki dang yatim nam tar ni covid kumno ngin le hospital yo sabat. Jadi nak kata-kata ang use kan ni word kata ka way kabak ingkwa man penih ni kalang ba huge role bang di bande ki healthcare workers dan ki health providers ba ka huge role bang di nakmat ni bang use yaw ni ha dan ban bit ya kan ka cardiovascular disease kani mo ka word but yung use heart to connect lani ban penon kam ya strong senam ban connect na way so kemudian connect kaman kong kadai penon kam ka cimnang iging sta ka baat ka jingya sha lani ka jingya participate lang baki ang penon compassion pat ka balai ka influence lani ka jingya dai kemudian mangila ban pensu tho ikibrio ban influence ki bikin wan khmat ban chimi ni service kita kilai tili ki ba ni persang ban le menta bat ka team dan ni ka ki mat ki ba kong santam ngi bu akan ni ka sni ngi di ban le kita lai tili kita ki research ki pillars mo ki research kawai ka ki equity kita mun baro obrio kan ni baro ka brio badan akan jela ka jong ki dei ban yo ya ka right ki equity mo ka share ka jong ki dei ban yo ya kan service pat kumnum yo kan service mentang singlap bersenang kendong kibiri tiang kan sa hospital the through teleconsultation maki omo teleconsultation means kamut ni keren ya kinang pang yang bajang ka phone menta haki center ke jongi nadu ki health and wellness center ki sub center ki PHC nidan ni kita ka program ke jongi ki bagi telemedicine teleconsultation padahang tu kinang pang nayem kila ban call ikinos
kinas connect yaki siki doktor kino specialist dan kino doktor kuda na PhD ladah na PhD kimla ban takil problem jongki ki refer gitu ke case siki doktor sipo higher center kuma civil hospital Silong kuma ganesh das siki ba armet ni ki sistem ki jang pangkai ngang ni phas pot TB ru ki beliau ki badan ki sistem hangkong snam ha ulangs nang ni phas ki heart specialist su baknya keren directly unang pang bat itu specialist doktor kita bunyi angka equity kajing ka share bagi di banyo is the right banyo itu service through this program ni sedang banle ikan ka teleconsultation bagi waking you ikan service ngan sebab tai service ni bagi an kata di number 1 number 2 baar kelang ba the main pillars jong kan ni kadai bang min prevent dan ngin jada ya kan ni ke Jepang kamu kata heart disease lah ni bisi am berobor ni atit ni oyo heart attack kumno ban preventnya kata heart attack ni dia mantip kebalai ni kwa ba hadin bangla ai kini ki ngin ai kini ki feedback sepi ni ki kinja awareness ki bangnya tu ki ai ki lat lenti ba sindan ba lat an ban yo ini service kebalai kedika community participation lani kajingnya trailang jong kesnang kata era kesnang kata kami trailang kami betlang man ra ki beliau man pensung tu igi beliau bakadan begini service na kalian jong ki health workers na di jong health department inam la ban dai tamani ni dai sinong bendong depoy hang tu pen arin selkan mban wei rubawan jangan mentok kaman ra kan menuso ngi kwa bakata ka community participation na ni kajing trailang jong ki snong kirang ba snong bisketri snong entah kita ki self help group kita kisang haman lagi village milai i gitu ke skim sispas ni itu gidi beliau ki bang involve ban awareness ki ya ke service ke ba government of Meghalaya dan ke health department kadan ban through this program ke bi khot ka NCD screening non communicable disease screening ni la iya semua ki communicable disease kum covid na way malaria na way entah ki TB kita kini disease mengitip ki khot communicable disease ndai mentangi lab bang de bayak video tang kini le mentangi lala ban trip TB lala ban sumar malaria lala ban sumar dapang typhoid lala ban sumar dayo dysentery lala ban sumar ngai yo ikan ni Jepang ki bingi khot kan non communicable disease ki baka met hi ka kawan ke Jepang na tambah saja balai bakawan yang sebatai dia ini bawa ni ban kami yang kan komiti partisipasi bakin susu kemudian penting care dia kajing geli kami mentah kalong ba ki ai kita kila inti benda kemudian bang Afrika number 1 kalong ba kadi bangin wan semat ban ai la ki health workers ban screen ki pha check up ni si am ai le check up ngam si kam ngam snoi ai ndai ala her ta ngam habis ko mangilap ban 100% na kajing yang na non communicable disease kadai na kadaw jong ka harata komno kajia kan harata maki beri kim tip pakai dan sini dan diabetes ki beri kim tip pakai dan blood pressure balai bagi tip nomor 4 dia 4 saatak ndai ladang ngilong aware dan ini kam take care ila dia bakal metoni kan naklan kan sai in kam Muslim nilai sesensi benar dan sesen hasan sini dasung care kamet ha check ila dia maka service bangi ai mentah kalong bahadu isap center ke bangi khat ka health and wellness center ni ai gini service free of cost nadu ka by test nadu ki dawai nadang sadong kilong free bangi kwa baki beliau hanong pendong hamtam hoi hasor ki beri kila kami tip kami ki awan ndai wala katar hasor gidang bun ban nigelek ya kala lifestyle jong ni kwa makani ke service ke jong ni ki beri kan sim kan ki service nya bangi as ki nang pat kumno ban yada kata ka we ka awareness bangi ai kumno ban yada makini ki Jepang kan mempuat diabetes hypertension cancer stroke kan mengira kadai through this regular check up berkabar pat
kadai ka personal attitude jong phi ni ang personal attitude mat ka jing im ka lifestyle jong phi iwe jadi ban nang ban dim ka lifestyle jong bam ki jing bam ki batai terai ka kam ko ban di matrai kapol ban thia kari ban biang but ka regular exercise baki om mata kilap ba ka regular exercise is very very important kalong ka badon kam and maintain yang amet lejong khamtam iki beri belaher ta kiba dan lai post nam sejrong ngila sedang banno kamet la sedang banyo ki jumpang lai puja ma balai kamet kala aduna immunity dan ngi sedang ban kumno ban build up ya kata number 1 is through regular exercise, number 2 ngi ban bam ki jimbam ki batte ngam tharai we beri ko abandi dawai dekas nam kibon ki nampang ki bawan man sumar hangar ki ang lanong in stop dawai BP lanong in stop no dawai sini nakaliang jong ilingi ko aban namai dawai mample is not good to have medicine for life no kambaha tangga ta ko way nakaliang si doktor nakaliang kinas minum la ban ong ki min ai dawai pidi sa dawai to 50% of the treatment is always from the patient side kaling 50% to patient hab le no nampang hab le no hab snap ki doktor ka advice baki an pat ka way du bande kita ki advice kumno ban im ka lifestyle ban biang kumno ban bam but exercise ka di number 1 ka ban reduce your chance of getting heart disease. It's proof kalau proof kata apa if you do a regular exercise tang bayan step tu kita men ki balai pau san pau takila banya tang 4 minit step kalau yarap sibun ban burn out the toxic in the body kita di ong toxic kaya kita kum ka triglyceride ka kiwa klen giam kating ka sisiam ya kala kiwa klen ka kiwa sini mabale dan ngim burn out kalang silang hamit tu pakidai kini gi basop kini ki klen gi basop gitu ki arteri ki thiet snap ki barung soprong snap kendala sop klen gitu kimla suban supply oxygen syawha soprong snap stop mereka jadi nak kata daw regular exercise and a good balanced diet kebam ka di belong kebabaha kali belong kapatay mangumila kakari ka jong ining iyo kibang ko bahaba ni chung hi hakpela jong ukhaw sinang kandong ki iyo hi nakpo ka pinthol jong mujhur nakper kado piari hi asr kani katay belang ka masih hidan kini kim dai ki bang habda ban thiet dan di ban ngai karkom bam jong ki di ban bang balance diet jur mende man sebam do lenter kamlong ban bam kan ka do ru kamlong man tunduna than ru bagi ang pataka balance na kamlong ba pin bam sa tang ru jur ada pin bam di jur ki belang batai khamtam ye ki adolescence mentangilang kinang mud baka ni ka heart disease kan attack tang ki balai post nam sejram mereka studies nilak mentamba wat na du ki khulung handu ki ba ar post nam Idan ki cap ki wajah ki jingja ki songsi baki kena ki yo hakata which is very strange kalau kai ki bam jam suwa inju kham sngo ngai menta kan ni kom sitam kan nang kiyo but through the statistics and through the data ki mangilum jong gari India brakowai jong perthai nilak ba 18.6 million people khapra point million brakowai ko sai ki yak because of heart attack due to this diabetes hypertension. Ita ide jing hikai jing akan get ni ki nong song snong gari ke jongi kani ke program kalong ke program ke ban nila launch ka ala slam la implement ka ala slam agani ke sini aku aban atang ini jing krem dia ban tentu bahkan long coba ada kar ban im ke jing im ban sim ka kabu ke services kiba ka sarkar ka ai si PC sub center ban yo LD ban long di wat ai ba ka jimpang pinpang selection dawal suaban pang pasik of LD ka biang na kam biang ka ban lajo baki ai kiba pide ban le hadin ba phila dap ni ka chikan
kumbalang mentangi lap mengadang statistik ngadang mengerti adolescent mah kita yang kena samla adult deaths ki adolescent bagi adult kebanyak nah disease hypertension related disease adu pernah April arja huwei adu August arja huwei ya ayo kan South Spa arsan kebanyak just because of this heart attack kiyo yang jenis pang tidak akan dan hypertension tidak akan dan diabetes. Within that short span, April to August, kelongtang April, May, June, July, August, san benar. Hilap bagi dan hantu as South Spa sanut ke belayak. Nakadaw ng kanil jenis ta. But this can ilang prevent. This can be reduced drastically. Yang isim yung population jang kari yung ingin dan life holang. Yang isim 1.6 30% of the population kini high risk group ni. 30% of 30 lakhs kini high risk group. Kemudian kini high risk ni target yang ki bakin nilai screening kan. Kini jaka. Kenapa mengin prevent yang kini jang jaka masuk.